kandi nakwakira iwe okukuratira program za Modern Television kandi norwe hayo okugira ngo obase kuba noreba program zona okuzukwanza igenda kandi kaburisho ngo kucyumanyira cyarumwe izoba rya Sunday aha Modern Television turi kuba turiho program yatumuhimbise kandi iyo program ituri kuba tukuretera ekigambo ingashi enjiri ya Yesu Kristo ayituri kuba tubaganaho aha kigambo cye nano kuba n'byenda byona umukubaho ukwarahanga zoba neri asande kandi umukasheshe kaka umuhereza wa mukaburijo Dickson Eke ninyende kuba kwine umushankeji bwere mwana wanje iworyo ko watiriye Modern Television ingo basekwa washitamire umuntebe yawe umukasheshaka ningashi umanya gorogoro umushankezi ha Modern Television okugira ngo obase kuba no kukiza ningashi no reba Modern Television aha sandeji aha message erikuza kwebwa umukasheshe kaka ningashi erikuza kuretebwa ani maza no kusima abatebeka sabona aha Modern Television kandi ni kusima niwe obundo rukubana tukuratira okwasa kura ningashi okureba programu zitu nabahereza batayibanje kandi abakukira yokuhereza aha obundi obwiro bwa Sunday umukasheshe kaka akomurundo arimurundi obundi eyindara kwikaha kandi twatwine abahereza abatari na bamwe na bamwe bwe ntugira ngo mukama abahereza umugisha obundi bona abarwa bani bahika Modern Television okugira ngo base kwagana niwe urukubori yo kumureba Modern Television ahabutuma burungi obwa Yesu Kristo kamukama witu kandi wena tutwena abarkwikiriza oturukuratira kandi tukaramya tukahimbiza bwero mukiraka oncheze umwana wanje iworyo ko watiyeho Modern Television ningoriyo noreba tubase kushaba hamwe then tukumize mu robutumwa obundi obuna kuretera abizoberi kandi ubundi kwenda gutubaganeho nyewe niwe kamaranga tata nimusima kandi binkwebaza hakora mukuru kandi ruhango webare aho tubaza kandi kugira ngo tubase kwika umushakezi eza kasheshaka kama dusimi izina ryawe ubundi tuturkweyimbiza kugira ngo nikamane gaitu ingo kushikira kwitu ningo kumanya kwitu ningo kwetegereza kwitu okugira ngo tubeho ngo mushakeji ko kama hanga tata nabwe mbabazaho kama tata bwe ni kusimira na ntabwo kumureba wa Modern Television weno ryoko kandi basefita ho kamushaheji kama tata umugabane kama tata ogambe nawe umukasheshaka kama tata habeho ubutumwa ubuwa musitya uryo uyo nayo Modern Television kama tata habeho kubaho kwawe okuwa mugabganisa umukasheshaka haza mukama tata toreba mtongera kwataniza abasade keji twari mtongera kwataniza umukhimza umukhereza umukurana byona ntubikora kandi tubikiriza eshitimiza no gukutu kugaruze izina ryawe rimbisibwe okurukati no kusebro byona amina mwana wanje kandi ubundi murundi obukiraka unchize titkwenda kushisha bwire bwinji nienda tugendere kimwe umutumwa ubundi obunakuretera abo kasheshaka ninyuka izobe rya Sunday ya biro nkijaha nibagana munimwe ekigambo kandi nagamba aha kigambo cye na namani agaryo mu kigambo cye nimanisa ariyo Yesu Kristo ninga bukamaranga wetu so kaboreka bimwe na bimwe ebi omukigambo naboreka mani naboreka mugashugwe kigambo na namani agaryo mu kigambo cya mukama ningashi omukigambo cyaranga bwenda kasheshaka nanienda tubagane abutumwa ubundi ubunayita amani agaryi omukubaho kwarahanga ningashi omugasho oburi omufutamburaho omufutambura omukubaho okwarahanga kuturu kubantshoma ombiburi twareba omukitabo cyo kuruga harimu omushija obarweta Musa ogo omukama ya Isirayeli kugira ngo abase kumutuma omunsi ya Misiri aze kushuna abana b'Isirayeli haza tureba ngo mukama byamaze gushanga Musa ahashozi
ari kuri sente zishezara yamweta ari kuza kumutuma umunsi ya Misiri kugira ngo ajuna abana b'Isirayeli ababiri mu nsejo bakubona abonisuga abanyampara b'ensejo. So ngurahangaya leta Musa yashozi yamurika umuriro gukwaka yamweta tumusa ati mpuriro ufitaka ko bana banje abari umunsi ya Misiri bwenu nisha akutuma kugira ngo base kubajuna okubiha omumikono yabo abarukuba twaza kubi ingashi abarukubeguza emitwaro eri kuremera. Kwera Musa yamuza Mukama ati ninyoha okuza kutuma umunsi ya Misiri ati Musa nangu tureba Musa yandamuno kwetongita kwinji ahari Mukama washomo mukuruge eshura ya gashatu. Musa yajyangu tuno mukugamba kwanje nangu tinkumanya kugamba je ningamba no rimi rwanje nafuka umwe nija kugamba nta umishiga Bisirayeli ngani baza kwinjiza bataho kujya mu Mukama hanga tata ni ntumire. Kwera Mukama yahereza Musa umanso ubara ko mu seje ya Misiri nangu utakachena manso yamjati na no kubaho kwanje nikuza kugenda ni kuza kugenda ni Musa yamjyangu ko kubaho kwawe kurabe wotambire okubaho kwawe kujya mu kugende nanye tindaze umuzi ya Misiri okujuna abana b'Isirayeli. Mweni iwori yoko mukasheshaka urukundeba nanenda koreka omugasho ogo kutambura omukubaho kwahanga n'ingashi okugira ngo obuna kugona omuntu obere omukubaho okwarahanga. So Musa kuyamaze kugambira arahanga nanda tambire okubaho kwafutara kugenda nanye tindu kuza umunsi ya Misiri kugira ngo base kujuna abana ab'Isirayeli. Mwana wanje urukwenda uryoko urukundeba Ahmada television mukasheshaka ekindi kwenda koreka neki ngo okubaho kwarahanga ayikuba kutari jibanji manisa ngo obundi kwakuba aro rugendo rwona ningashika kuba arho obutuma bwona obundo bw'umuntu urukuba otumirwe ningashogene kubona oburukuba nonda kutambura ko rukuba otime kubaho kwahanga ntakwije kubaho murimbo obuwa kubasa kusimbura ningashi okuraba omurugendo rwo habo kubaho kwahanga jiba kimanyisa noba oine amanije na no basabwe. Twashoma omuzaburi eshura yigani 19 umushoro ngo gwigani 5 ntagira ngo ekigambo cyawe netara yebyere byanje kandi no mushana ekigambo cyawe netara yebyere byanje kandi ebire kirire na no mushana ogwe bigere byanje weni kuba oine okubaho kwarahanga ngoko nabe nabagambire ahasande yawire ekigambo cye neta ngo ekigambo cye kinamani kandi kine no bushobozi obundi kushepinga no gukora umuringo kugwara kuba nayenda kandi ngoko naboreka omuzaburi igani 19 umushura igani 5 ekigambo cyawe kibire etara yanje kandi no mushana ahabwe ebigere byanje. Mwene okubaho kwahanga kiba kimanyisa ngo omuriwe ntaba hantu n'ekigambo cye ekigambo cye ikiba kigo muriwe ko uryo kubaho kwahanga kiba kimanyisa ngo n'ekigambo cye ikiba kigo muriwe habo kuba kuko nabashoborire kabajya ati ekigambo cya Mukama ni Mukama. So ko kuba uryo kubaho kwe ningashi ko rufutambura omuruwe kiba kimanyisa ngo omuriwe ntabara bekigambo cye omuriwe kwa kuba bekigambo cya Mukama kiba kimanyisa ngo ba oyijizibwe okubaho kwa Mukama no mwoyo we ntabwo ntabari niwe aho kuba Mukama ko Bible rufutugambira ngo uruhanga no mwoyo kiba kimanyisa ngo ekigambo cye cyakiryo muriwe naba aryo muriwe kandi kuba aryo muriwe kiba kimanyisa ngo omwoyo we niwe arikuba ryo muriwe kuko Yesu Kristo yakigambire ngo tiribareka gafuzi ryabasigira omwoyo yabohereza omwoyo wanje wowe we aribishusya akabamaniza haribyona ebi nabagambireho. So okubaho kwarahanga kiba kimanyisa ngo oyijire amanije oyijire omwoyo we oyijire kumanya kwe no bwenge bwe no kwetegereza kwe.
so nco cyo kurebera Musa yamaze gutuma Musa omuzi ya Misiri yamuhereza obumanyiso yamuhereza n'amani obumanyiso obuyakire omisho ga Faraho akabukorayo nicyo cyarezire actually yasimbura ningashi Faraho yikiza kugira ngo abasegure kura abana ba Bisirayeli barije omunsejo babase kutaha omunsi ya Kanani Mukama yabire naboherezamo. Kweli mwana wanje omukasheshaka iwe rero ndeba Modern Television nalijya nti tusherure okubaho kwa Mukama munonga okusinga ubundi ebintu byona ebitugwetenga omunseji okujya mutubase okutamburamu okujya mutubase kuba nuko twayebembeza habo kubaho kwa Mukama cyo kimanyisa ngo uryo solutions okuba kuryo muri iwe cyo kimanyisa ngo uryo solutions zahanga buryo necyo kuzakora ngoba no chukora ongwahanga nanapereza directives napereza okora tambure napereza okora gambe okora nwe nokori muke nokora ajware nokora byona kokora bikore so cyo kimanyisa aho no yakshanga enkora yawe yona nokora okwakwetrenga ningashuweka Mukama kwarakwenda tutariwe kuko kwetenga habo kubanwa kubakozereki nabana kwembera habo kubashaha yona nobona nawe tutakagire hari nabanenda some omushitabo cyo kimwe cyo kuruga eshura 15 eshura 15 omushorongo ogwabiri heading kugira ngo Mukama okushemeza amiziga mara twareba tukatangira amushorongo gwabiri ntagira ngo Musa yayebembera Bisirayeli okuga ahanyanja erufutukura bagenda bayika omwihamba rya Shuro barmaramu ebiro bishatu nibagenda babuzire amizi kuba ikiremara tubabasa kunywa amizi gayo hakubaga kabana gasharira nico hayetirwe mara wabinina abantu bayetombuhitira Musa nibagira bati tunywe ki Musa yatakira Mukama kama yamureka HT yakinaga umuryango amizi ganura aho niho Mukama yabaherire ekiragiro n'umugenzo obuyadireho kandi niho yabagerize kama simwe mwana wanje ari kunde mukasheshaka Modern Television omukitabete ekitwashome cyo kubweshura 15 mushorongo gwabiri hatworeka ngo okumukama yashemize amizi gamana bwere noreka ngo Abisirayeli kubabere batambura barugenda urugendo urumukama yabirebesiremu ariko byemuzi yabizera ko batazi umuzi ya Kanani esi yamata n'ubwoki baga omwihamba bamara kuraba umunyanje byo kutukura ayibakire bakabura umuhanda Musa katakira ranga kagambira Musa kwatera enkoni hagati ya Miza wakaza umuhanda Abisirayeli bakaraba ahomere then abanye Misiri abaye bakoratire bakagwamo kuba amazire kuraba umunyanjejo bayiko mwihamba ihambere bakiremu bashanga amizi gatarugo babura amizi go kunywa ubwo mwanya bakara bagweta mara ngwamizago ngwamanya go kangwe tomara so amizi gago gakabana gakora ki gakabana gasharira gwera amizi gabe gasharira ngo Bisirayeli tubabasa kuganywa gwera kubabuzire cyo kunywa batandika kutaka batandika kubuza Musa koreki amizi gasharira iro ryatwitiraho mwihamba icyo kiwatuhire Misiri okujya mutuferaho mwihamba oge Abisirayeli bamara koraki bamara kubura mizi agubaranywe mnyano wanje yompurikize ningo kundeba Modern Television omukasheshaka areki kwenda twetegerezanye ntureba omuseji ya mara amizi gakabagari tukugira ngo Abisirayeli bakabura obundizi babyona ningashi bakabura umugera kubona gw'amizi omusejo kunkamizi gakabaga kozireki
amizi gakaba gariyo ko kamiza bwabire gariyo gakagata kubasa kubibwa akuba gakandi gasharira gakandi gasharira kugira ngo obundi hine kemikozi zabe zombi zago ningashine ngore inde yabe zombi zago konka biblia yatoreka ngo amiza ko gakandi gasharira abo kuba umwanya ni gizina ryago eryabere ryetwa so amizi gakandi gasharira naturally abo kuba gakagahangirwe omukora kigakagahangirwe gakusharira so mienda ngoretse hakina yeta okubaho kwa mukama nigashi okutambura omukubaho kwe konka ng'Abisirayeli kuba mazire kureba agwamizi gakusharira bweni batabaza kuganywa batandika kubuza Moses aho kwa Abisirayeli bona boko babikwecuza ucona ayibabe bayikabona bajiro kuremererwa ayibabe bayikabona bajiro kutera mensuo kine kintu cyo bakora bakaba kuroko kwashamirira Musa bakaba kuroko kureba Musa bamubuza tukore cyatiga ni watuyiro Musa yafisi abo kwa abantu bareba actually Abisirayeli Musa bakaba mu abantu bareba karhanga omisho gabo konka we Musa ayo yabe nakora ki ayo yabe na yisiga konka Abisirayeli Musa ngo babirebe mbeza bakureba ngo bundi nkamukama hanga oriyo nakora ki naza kubajuna konka Musa bayo yabe nakozere ki oyabire na yisiga Musa we akaine okuba okuyabe na yisiga nico bayikiya anyanje kutukura Abisirayeli bo batakira kumangu afire Musa akabaja tapana tumwemerere muhamire haza murebe kujuna kwa mukama simwe ingoro nandeba umukasheshaka so biblia tereka ngo Abisirayeli bayika omusenje yabiziga kusharira ngo babura ecyo kunywa batandika kutakira Musa tukore ki kandi watuye Musa Misiri nujya mu wenda kutoreka isi y'amateno ngoki nujya mu wenda kutoreka isi y'abonire itaragire mu kubonabona itaragire mu okushoberwa gwen hatika twanza kufera iroka ryatwitiraha ngo Musa yatakira mukama agwa Musa wakana amanya Musa wakana amanya mukama wa Misiri akana amanya okuba okwe akana amanya ahari n'ikijyaro kubasa akora abo kubo kumanyiso byagira koziro Musa yari kuza kubihayo Musa wakaya byetegereze ari kubimanya so kuba maze kutakira Musa yanawe yatakira mukama hanga we ngo kuyabira Misiri kandi ngo kuyabira na Mwisiga twanje tukashoma ahabwa bitanu ngo Musa yatakira mukama yamore kechiti yakinaga umujyabo mizi amizi kanura aho mukama yabaherire ikiragiro no mugenzo ubuyatiyeho kandi ngo yabagirize so Musa we kuba mazire kumutakira Abisirayeli bamara kumwambira bona ko kubango ngo kutukumanya ubundi abantu baba kwesitire bakutire mu kwesitire bakoma ngo ubundo nihe ono watwara haza kagira mu buremezi bora bayiko batandika kubuza mishonga ki habaho kigice cy'ukugendo misho so Musa we yiruka yazo mishoga mukama yamubuza mukama ni watuyo Musa ni wanyohirize kujuna abana bawe Misiri bwera hatireba twayika amizi gabura hatino yenda ngoreki mukama yereka Musa kiti Musa yakwatecho shiti yachenda yachena go mizi agamizi agabire gasharira agamizi agabire gahajinga gajya go kusharira gahikanika hinduka nikaba aganuzire bwera mwana waje yibone no debo kasheshaka abasande yizo bankeni ekindi kwenda tojigerezane niki kuko nagambira abo kutambura omukuba kwa mukama nakuja okuba kwa mukama noba ori omusolutions ze ningashi noba ari omucyo kugarukwa muke agaba ikibuzo cyona obunde cyo kuboyine twari Abisirayeli bavuga Musa ya Misiri Musa ya Kanani bayiko Musa ya Mana babura mizi obundi niwe ori no rugendo rwotambire ubundi niwe no rugendo rw'inogamo ubundi niwe hinawo ikire haza norebe ibintu byona nibisheru kushobi wine business yo bino nokora business norebe sirani wino murimo kwabiro umurimo gusirani bakubingiramu orya kusoma kusirani noreba filistero noreba ko muhanda gona guzire ubundi nogendo rwotambire ubwinerwa indware kuberireyo ora bwiza bwire burindwa indwara yarema
nyarwanje ejo kwetenga niki noyitenga okubaho kwa mukama kwa yangu esejo amiza kusharira okushariza bwabo nuko bwabire gakozire ki nuko bwabire gahanjirwe so ecyabire cyetemwa omizaga tikindi cyona oba kutimba ejuru aharubaju ninga sho kugira ngo bakore akandi kanda aharubaju akarare to twizi tukusharira ninga kubona tugira ngo amiza kandi garaba umuhano bwabe bigaretwamo kwineka igabire gakasete gabe gako gakashangaho ubundi junction ya leta y'ubusharizi amizi bona kandi gasharira natural kandi umusejo bona mizi kandi gasharira abo kubesejo izina ryayo damara kandi manisachi ubusharizi kandi manisa kwa mizi go mwanya wabona nigasharira mwene cyabe cyetemwa akana yetenga kugira ngo mukama akana yetenga okubaho kwa mukama okugira kwa mizi gabase kwindurwa garike umukore cy'igabire ganjwemo gaze umukora Israeli babiri bakora ki babiri bagetengamo umwana wanje ubundi yosrande umbyore byo korosrandamu ubundi srandar business ya ubundi gikozire noreba arayo aho kushika ekenda kwemera noreba arayekire hayenda kuzamu amarniji noreba sente nigenda noreba nosikoro bundi itaftaha uje muza nece kiruho ni wowe udatandukoro tandikire wataka ubundi noyebuza ndore mahanda nguha nkore ki hona business ejo byarema tunazaga ko bujalo hona mugo gwayanga tunaza football apana ejo kwetenga on business ejo kwetenga amubo noyitenga okubaho kwa mukama noyetenga kati ngakomusa ngakabana b'Israeli akubatakire Musa akatakira mukama kakamoreka karagarabo mizo niwe noyetenga akataka kugira ngo gatom business yawe noyetenga akataka kugira ngo kateke ahamumo gwawe noyetenga akataka kugira ngo kateke acho n'icyo cyoriyo nokora ukateka business yawe ukateka family yawe ukateka amakaga wabo ubundi ngo kureba ngenda kusamu emirabanamu okugira ngo basekwama okugira ngo business yawe kibasekwama okugira ngo mugo gwo basekwama noyetenga akatako no kubaho kwa mukama no kubanza ukabuza mukama ukabanza ukatakira mukama akakwereka icyo nakora business yawe icyo nakora mu mugo kuko Musa yamutakire kuko bata abana b'Israeli batakire Musa na Musa akamutakira mukama akamwerekera ecyara akore kunga kunogira ngo Musa ngo abana b'Israeli batakire Musa na Musa nawe tiyatakira mukama kandi mayisa ubundi hakatarije kuba solution yona ibarakore amizabo kandi bijyakumana gasharira n'ubaganya kumana gasharira so kiretera ubundi bagwa mu yambego abo kubura mizi hati cyabeza kuza mizi ejabe cyuza mizi bigashita bisagiza mizi ikindi cyona akahawuzire kubaho kwa mukama kunga zirimo ngo Musa kiyamaze bitakira mukama yamoreka yamoreka solution yakore ahamizago kuko nagamba ngo kubaho kwa mukama n'uburyo mu solutions solution y'ekizibu cyane solution y'ubuzima bwa business solution y'ubuzima bwo mu rugo solution y'ubusuboko solution ya buri kimwe cyo n'ubundi solution y'amakaro solution y'abana bawabo solution kubaza kuterekaniza aricho necho ubundi niwe cyo kwadoye kuza ubundi cyo kwashitezo mutwe ubundi cyo kwachikurize izo baryona no yeguza ngorenda ubona kugono tuyo maganya ubona kugono tuyo mu ngwara endware cyo tokwetenga mu kindi cyona endware cyo noitenga mu kwa mukama akoreke cyemire korwo mu ngwara yawe akoreke cyo shemire kuto mu ngwara yawe ubundi tukabanye cyo ngwara guftareba ngo amiza gagahanjwe gajya kukusharira ubundi tokamanya ejo ndwara yawe ejo muri we ni ndwara ki ubundi no shanga ejo ndwara ubundi we ugiye mu ndwaro warabuza wamerenjuma wasaka ibyo na wazoma fumu wazoma shaka bishaka koke ndwara tiyakira ushanga ndwara ebyeyesirano haza endwara mu kuswazi kezesirano endwara mangune bomba tatekuru hejeje yo no ma sometimes njyango endwara weje neyo hangwa bikazangomu nguniyabe na yabishekuza na bishekuzo mbona baturana barwara bati so ushanga mu noraguza na nyakigana endwara tekukira so ejo kwetenga muniki endwara cyo no yetengamo mukama no yetengamo kubaho kugira ngo atayemu ayindre apaka
akarande ayibrejo bizaya karande akwiye omunkorejo afiteke omunkoriri akwiye omunkorejo yabatate kuruzo bawe akwiye omunkorejo yabo wanyu afiteke omunkoriri enkorejo iyo kuramya barahanga abandi hatarahangogwe encourage yo kuramya abachezi ukuramya abarangi ubundi sometimes kimeye families zo kushanga niziramya abachezi niziramya abarangi niziramya barahanga abatarahanga bakuramya barahango bo buce nimanya umbwiro bwakare nangona hati bikirimu harimo abantu abacaramya barahanga ababace iyo barahanga bakare bitaho imigorana naki nanomvuwa so ngashanga ezekora munonga nizitambura bwene mukashesha akamwana wanje ndeba ishaza ntwara munonga ikinani kushaba no kugira ngo tutambure umukubo kwa mukama kandi tubasekura irakadi turebe ecyari kutugambira turebe tutambure zita ningashi tugende tuta ngoko bana bisirayeli babega mutakira bakahura cyari kubagambira no babire bakora byona ngomwe umpiyarire abore ko muhanda umwe niga yakiriza byona kuko babe bamushaba bashemererwa batandika kushemererwa no kujya no kunywa bakabashobya bakore bya bire bitari byo ngano bya bakora byona kubabire bagarika bamutakira ngo agarika abajuna kubabire bashobya mukamaranga bakwatamu abahanamu ngano bya bakora bagarika bakamutakira bakecereza sinkonogwe agarika ayetisa akora nko kubamushyaba mwene mwana wanje mukashishaka ninkukirango baza kurira kariya mukama baza kwika ayira muzorya ngo mukashishaka baze kurira mukama tate cyane kugamba ubaze kura ekigambo cye ko kutwareba ngo ekigambo cye neta ayitu kandi no mushana ubwo bigere bwito ndo kutworeka ayiti kushemire kuza n'icyo tushemire kora mwana wanje igoro wabo kandi Amada Television niyo basakwe kumiraho tandikira aindatandikira no kusomushahiji ingusima kandi nikwebaza njya tuwe bare okufollowinga Amada Television kandi no kubikora byona okusharinga no subscribinga icyo kuba no kora n'ecyamana mulonga okusinga program keji yatumuhimbise iwo kuba no followinga njya mukama akwezo mugisha